أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بين حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبت أخودا أمي بحثا حضرتي يعقوب بكن. حضرت يعقوب جي پیغمبر بو. حضرت يعقوب ناوي باوي وي إسحاق بو. ناوي باوي إسحاق جي إبراهيم بو، يعني تورني إبراهيم عليه السلام. ناوي ديا حضرت يعقوب رفقا بو. يعقوب عليه السلام وقت گوهات دنیای براك كيوي ناوي عيس بو، بهفدورا جيوي هاتنا دنياي. يعقوب عليه السلام انسانكي بجناوي دريج بو، انسانكي خوشك بو، انسانكي خوشك زاني بو، خبر بدي قابليتاوي هبو. حضرت يعقوب ضعيف بو، نقلو بو. حضرت يعقوب انسانكي وقور بو، آغر باشلي بو. قالي مسلمانا حضرت إسحاق معلومة حضرت إبراهيم جي پیغمبر بو، أولو العظمة بو، وحضرت إسحاق جي پیغمبر بو، وحضرت يعقوب جي پیغمبرا. حضرت إسحاق حضرت يعقوب را وها قوت هم مزگینی دایی دا و هم جی توصیه لیکرن. حضرت إسحاق حضرت يعقوب را وها قوت قو محقق خدا يه تبخي پیغمبر و يه پیغمبرا جزوريتا تا چه بكي خدا عز وجل يه خير و بركت جتا بين ميداني. اف مزگینی بودا حضرت يعقوب توصيه قولي كري جير قوت قوش كنعانيا نزوجا هرا فداني جم خالي خوا لبان لوي دري بقيزي ويرا شخورا بزوجا. ديا حضرت يعقوب جي توصيه لحضرت يعقوب كربو ويجي قوت هرا جم خالي خوا. حضرت يعقوب بري خدا فداني و بشيف وقتي قولي بو شاف كفر شخورا وكا بالغها تشيت كرين و لسر كفرا درازها. روجكي يدخو دبو دخو ديت قو دريك جدري آسيمانا مرديوان لبر تشي بو و ملائكات بوي مرديواني ج آسيمانا هات نخواري و جارك دي ملائكات بوي مرديواني دچونا آسيمانا. خدا عز وجل جير وحي الشياند قو محقق اس خداما جم بيوا ت إله نينن اس خداي تا و بابو كالي تما قو ازيتا و زريتا تا بكما وارثي بيت المقدس في عرضا مقدس و ازي في عرضا مقدس جورا ببركت بكم و حتى قونورنا في عرضا مقدس جي ازي آليكاريه وبم. حضرتي يعقوب بكچه خالي خورا پیشی بكچه خالي خوا مزن را ناوي ليابو بوير زوجي دپايرا بقيزة خالي خورا يا بچوك ناوي راحيل بو بوير زوجي. جليا خدي تعالى چار كردان حضرت يعقوب و ج راحيل جي خدي دو كردان دا. زاروك ليا يك جي كوريوي ناوي روبيل بو، ناوي يكي جي يحوزا بو،
ناوەیەکی ژی شەمعون بوو و ناوەیەکی ژی لاوی بوو. هەردوو کوڕێ گۆژراحیلێ ناوەیەکی یوسف بوو، ناوەیەکی ژی بونیامین بوو. یوسف عەلەیهی سەلام ئەوێ بێ پێخەمبەر. وەختێ گۆ لەیا و ڕاحیل بە حەزرەتی یاعقوب رە زەوجین، باوێ وا هەر یەکیش وا چەییزێ داوەتێ هارەکێ خزمەتچیکێکدا بووە، وانا ژی خزمەتچیە خوا دانە حەزرەتی یاعقوب ji bo na got حەزرەتی یاعقوب بوارە بزەوجێ گۆزارۆکێ وی چێ ببن. ji van cariya jî her yekî Xwedê Teala sê kur dane حەزرەتی یاعقوب. Toplam kurê حەزرەتی یاعقوب 12 kurê wî çêbûn. Yaqub عەلەیهی سەلام piştî got 20 sala li Heranê ma, Xwedê Teala wehî jê re şiyand got here Kenanê wê erda muqedes. Hezretî Yaqub jî ji Heranê bar kir û hata Beytülmeqdisê, li wê derê erdek ji xwe re kirî û çadira xwe di nav da qurmiş kir. Li cihekî bilind jî beytek mabedek gomho tê de îbadet bike ji Xuda re ava kir, navê wê mabedê jî danî îl. Payra Hezretî Yaqub hata Hebrûnê cihê ku bavê wî İshaq îlê bû. İshaq عەلەیهی سەلام wextê got wefat kir, Hezretî Yaqub Hezretî İshaq li cem bavê İshaq li cem Hezretî İbrahîm li mexarê defin kir. Piştî got Hezretî İshaq wefat kir, Hezretî Yaqub kete şûna Hezretî İshaq da. Xuda Azze ve Cella di derheqê fezîleta Hezretî İbrahîm û Hezretî İshaq û Hezretî Yaqub da wiha gotiya. Gotiya me wehî ji İbrahîm re şiyand got em ê İshaq bidine te û di pey İshaq re jî em ê Yaqub bidine te û em ê wagerêne zatina salih. Ewana bi emrê me bi wehya me yê riya rast şanî însana bidin û em ê wa bigine pêxember. Ji bo na ku îşê bi xêr pêk bênin, ji bo na ku bi rastî xweşik li mêj bikin û ji bo na got zekatê bidin, me wehî em ê dine we. Yani ji bo na ku qenciyê bikin û xweşik li mêj bikin û zekatê bidin, Xwedê Teala bê me wehî da we. Evana Hezretî İbrahîm û Hezretî İshaq û Hezretî Yaqub Xwedê Teala dibê ji me re îbadet dikin. Me jî İshaq û Yaqub da Hezretî İbrahîm. Pêxembertî, kîtab me da zuriyeta Hezretî İbrahîm. Di dunyayê da me mukafat da Hezretî İbrahîm. Hakîqeten Hezretî İbrahîm di axîretê da û her wext însanekî salih bû. Çunku evana Hezretî İbrahîm, Hezretî İshaq û Hezretî Yaqub li cem me hakîqeten zatina bi qedr û bi qîmet bûn. Di sûretê Sa'd da ayeta 47 da Xuda wiha dibêje. Gelê Misilmana ji wexta bavê me Adem heta Hezretî Yaqub sandiqek hebû jê re tê gotin tabût, yanî dibe tabûta sekîna, yanî yê got pêxember bê ev tabût li cem waya, emanetî waya, nûra pêxembera tê de ye. Li gorî rîwayetê ev tabût ji dara Cimşîrê ya got şejê têne çêkirin, tabût ev sandiq hatibû çêkirin û
بزير هاتبو قافلة مشكرن بلوحي زير هاتبو قافلة مشكرن حتى حضرت آدم وفات كر اف تابوت لجم حضرت آدم بو پشترا کت دسته حضرت شیس دا پایرا زمان کت دسته زاروک حضرت آدم دا حتی گو صراحات حضرت ابراهیم پشتی گو حضرت ابراهیم وفات کر اف تابوت اف صندوق کت دسته کره حضرت ابراهیم یه مزن حضرت اسماعیل دا پشتی گو حضرت اسماعیل وفات کر اف تابوت کت دسته کره حضرت اسماعیل یه مزن قیدار دا پشتی گو تابوت کت دسته قیدار دا کره آپیوی حضرت یعقوب و زاروک حضرت اسحاق ج قیدار را گوتن گو و تابوت و صندوق بدما چونکو پیغمبرتی ج آلیه و زیوری هاتی آلیه ما اف تابوت حقی میا گلجم مبی قیدار گو اف تابوت اف صندوق امانت باوی منا از نادم دبیروژه که حضرتی دبیروژه که قیدار چو گو تابوت و صندوق وکی اما صندوق ندو بو نکاری بو وکی چقال برداجی نکاری بو وکی دبی دنگ ج آسیمان هات گو قیدار دبج صندوق بردا تنکاری وی وکی چونکوش پیغمبر پیوا کس و صندوق ناوکی پیغمبر صندوق دبکن و صندوق ببا تسلیمی کره آپی خواه یعقوب بکا وقتی گو اف دنگ هاتا قیدار جی راشتا صندوق و بری خدا کنعانی بری خدا عردا شامی وقتی گو نیزی کنعانی بون دنگ ج صندوق هات حضرت یعقوب جزاروک خورگود گو واللهی و قیدار صندوق جمرتینی رابن ام هر نپیشیاوی دبی هات نپیشیا قیدار وقتی گو نیزی قیدار بو حضرت یعقوب دبی گری و بزی پیشیا قیدار و میزان گووا معدوی دگیش بوا ضعیف بوا جیر گوت گو چه درده تیا چه بلا تیا ما پشتی وفاتا باویت حضرت اسماعیل بلان بسرت دهاتنا یان نیار بسرت دهاتنا قیدار گوت گو نه بلا بسر مدهاتنا و نجی نیارا هجومی سر مکریا لبلی نورا محمد علیه الصلاة والسلام پشتی گو بوی صندوق متکشاند رنگی من دگیش بو و ضعیف بوم یعنی بسبب وی نوریا حضرت یعقوب جیر گوت گو ما زوریت حضرت اسحاق تبهنه کار زوجیا قیدار گو نا گو صادجا قبیله جرهما یعنی عربی کو قبیله جرهما اپیرک کرا ازی زوجی ما یعقوب علیه السلام گو گلکی باشا خدا عز و جل یہ نورا محمد علیه الصلاة والسلام جنسلکا تمیز یہ بین دنیای یعنی نورا محمد علیه السلام یہ جنسلک پاقج یا عربا یہ بین دنیای وش قیدار را گوت گو ازی مزگینیه که بدمتا قیدار گو مزگینی چیا گو خدا عز و جل اولادک کرک دایتا قیدار جیر گو تشکو زانی تلشامی و مالا میل الحجازیا یعقوب علیه السلام گو مخونک دیت گو دریکک جدری آسیمان دوبو جعرده حتی آسیمانا نورکا وکا هیوی دهات خواری ملائکت جا آسیمانا ببرکت برحمت دهات نخواری مولو دید مفهم کر گو اوان
اف خیر و اف برکات و اف نور یا جبونا خاطر محمد عليه الصلاة والسلام. قیدار دبی تابوت دا حضرت یعقوب و وگرها چو مملکت خوا. وقتی گو چو مملکت خوا میزان گو پیرکاوی ولدیا خود تعالی کرک دایی دا قیدار ناوی کره خدانی حامل. استخمین تکم گو حامل یعنی یکو نورا محمد علیه السلام دهلگری، چونکو نورا محمد علیه السلام نسلك تمیز نقلی با نسلك تمیز دبو حتى گو هات گهشتا حضرت عبدالله و جویجی هاتا ببال حضرت آمینه با. یعقوب علیه السلام 50 سالی ملت خوا دعوتی بال عبادت خدا وکر، دعوتی ببال اطاعه خدا وکر. دبی حضرت یعقوب پشتی سامی کره نوح یکو بیت المقدس تعمیر کرن حضرت یعقوب الگوری روایتی. قال مسلمانا معلومة حضرت یعقوب جنابا کره خوا ان بهتر حج حضرت یوسف تکر. وقتی گو برای حضرت یوسف جه حسد برن و قرار دان گو امیوی کجن، یکی جنابا و یحوزا گو حیرا گو وی نکجن چونکو کشتن گو نهکی مزنا اگر الله وند به امی جه خلاص ببن باوجن بیرکی دا هنک کاروان ورن یوی بن. دبی ولو قرار دان و حضرت یوسف برن آویت نبیره دا و هنک هات جبیره حضرت یوسف درخست و برن مصری فروتن. حضرت یعقوب حضرت یوسف دور کت. وقتی گو دور کت حضرت یعقوب گلکی غمگین بو گلکی دقحری. حضرت یعقوب دبی حتی ولو لهات گو چعبی ویجی کوربون یعنی هودید. دبی یکی جیران وی جیر گوت حضرت یعقوب گو اف چه حالی تیا بری گوت یختیار ببیت یختیار بوا تپریشان بوا گو وها دوام بکی یاشه گو باوی تکری تناگه وی یاشی جی تی وفات کی. حضرت یعقوب جیر گو درجبونا زمان و درد و کلاج برویه که خدا عز وجل وحی حضرت یعقوب رشیاند گو یا یعقوب گو ماتمه شکایتی عبد متکی. حضرت یعقوب گو یا ربی مخطا کر اسپوشمانم تم عفو بکی. خدا عز وجل حضرت یعقوب عفو کر. قال مسلمانا یعقوب علیه السلام پشتی گو حضرت یوسف بو خزندار مصری بو مالیه بقان مصری یعنی مرتباوی المصری مظن بو برای حضرت یوسف هات نجمع جبونا ارزاق ببن. حضرت یوسف درو ماخوا جوار گو ماونزانن و چج حضرت یوسف و برای کریا واج گو دمکت یوسفی گو بله جوار گو هرن وی گملک من ببن سر چاوی باوی من بدن یه ببینه روحنایا چاوی یه وگره و اهل خوا و باوی موا تبکا بین المصری بمینن. دبی وقتی گو چونا کنعان گملک سر چاوی حضرت یعقوب دان حضرت یعقوب دید. دبی حضرت یعقوب بهشته و سه نفس آیلا مالا خورا ری گرتن و هاتنا مصری. وقتی گو هاتنا نزی مصری بون یوسف علیه السلام بفرعون مصری را خبر دا گووا باوی متی امی چنا پیشیاوی. دبی حضرت یوسف بچار هزار عسکر سواری و ایلری گلن مصری و هاتنا پیشیا حضرت یعقوب. حضرت یعقوب یختیار بو ضعیف کتبو
وقتی گو هاتن یعنی گریوی یهوزا کتبو برملیوی دا وقتی گو عسكر دید و حضرت یوسف الپیشاوا دید ویالیوی عسكر سوارينا إلري قلنن يعني حضرت يعقوب شكوري خورا قوت قو ما أفي قوتي أف مزني مصرية فرعوني مصرية قو نا قو أو كوريتا يوسفا وقتی گو حضرت یوسف و حضرت يعقوب نيزي هبدو بون حضرت يوسف خويبو خواست گو سلامي لي بكي حق بوجي گو حضرت يوسف سلامي الحضرت يعقوب بكي لي بلي حضرت يعقوب سلام لحضرت يوسف كير گو سلام لسرتبي يگو حزنا و دردا سر مهود بي حضرت يعقوب هات مصري وقتی گو چو جم قرال مصري جبونا دولتا مصري جبونا قرال وملتي وي دعا كير او غلا قود مصري دبو او غلا رابو حضرت يعقوب حفده صالة المصري بحضرت يوسف را ما پشترا حضرت يعقوب جبونا وان كوري خوا قو حضرت يوسف آویت بونه بیره دا دعا کر چونکو حضرت يوسف خون دیت بو گو هیو روش و 11 ستیرک جیره دچونه سجده وقتی گو حضرت يعقوب و دیا حضرت يوسف و برایوی جیره سجده برن یعنی اطاعه کرن حضرت يوسف جباوه خوره گود گو اف تعبیره خونا منا بايرا برايوي جهبدورا قوتن قو حيرا ونزانن بما چه ازيت دايا بابي خوا وما چه ازيت دايا براي خوا اگر قو خدا ما عفو نكي كا حالي ما يچاوا بي قرار گرتن چون جم حضرت يعقوب جبابي خورا قوتن قو يابو قو ام جبونا عيشكي قو تجارة ما عيشكي ولوشتا نخوستي ام هاتنا جمتا گو ما تزاني گو ما چه ازيت دايا حضرت يوسف وما چه ازيت دايا تا خطاي ما تزاني گو بلي گو ما تا ام عفو کرنا حضرت يعقوب گو مون عفو کرنا حضرت يوسف جي گو مون عفو کرنا دبي گوتن گو عفو کرنا و نكافية جمرا ون ما عفو بكن جي اگر گو خدا ما عفو نكي حياة جمرة نينا گو ما ون چج متخوازن گو ام تخوازن گو تجمرة دعا بكش خدا گو خدا ما عفو بكي وحيه بشيني دبي حضرت يعقوب رابو شبيا بري خدا قبلي وحضرت يوسف جي لبي حضرت يعقوب حضرت يعقوب خدا دعا خوستن و اوان براجي حضرت يوسف لبيبو و اوان زاروكي ويا ديجي ولو ملول پریشان او جي بي حضرت يوسف بون حضرت يعقوب خدي دعا خواست و حضرت يوسف جي گو آمين دبي پشتي زمانكي دريش گو حضرت جبرائيل وحيش حضرت يعقوب رناني بو حضرت جبرائيل وحيش حضرت يعقوب راني گو خدا دعا تا گو تجبو زاروكي خوكري خدا قبول كر قال مسلمانا يعقوب عليه السلام وصيتا قول زاروكي خوكري ووفاتا حضرت يعقوب عليه السلام وقتی گو كتبر مرني دا زاروكي خورا قوت گو ماوني دباي مرا عبادت شكيرا بكن زاروكي وي قوتن گو امي عبادت خدای ترا و خدای بابو کالی ترا حضرت الله را بکن حضرت يعقوب جوار قوت گوزاروك من گو خدا عز وجل جبونا و دين olarak dini İslami seçmiş kiriya, dini İslami naqandiya ونجي مسلمان olarak vefat bikin. Yani ser dini İslami biminin hatta gowen vefat bikin.
و یعقوب علیه السلام جزاروک خورا دعا برکت کر و هر یکی جوا سوز گرد و شور خوا و تیرا خوا تیر و کوان خوا تسلیمی حضرت یوسف کرن و وصیت الحضرت یوسف کر گو پشتی گو موفات کر مببا يعني جسد من ببا جنب باب من إسحاق الويدري مدفن بكا. يعقوب عليه السلام وقتی گو وفات کری 147 سالی بو، يعني حضرت يعقوب 147 سال كر ووفات كر. صلاة و سلام لسر حضرت يعقوب و لسر تمام پیغمبر بن. وقتی گو حضرت يعقوب وفات كر اهل مصري هفته روژی لسر گری. یوسف علیه السلام جدختورا را گوت گو جسد بدنا باب من حضرت یعقوب بهنا خوش لی بدن دبی چر روژی جسد حضرت یعقوب دنا بهنا خوش دما پشترا حضرت یوسف جسد حضرت یعقوب کرد تابوتکا جساجدا و مسحادا ج قرال مصر خواست و بر خدا کنعانی گوهر جسد باو خوا لوی دفن بکی. دبی عسكر و ایلری گلن مصری و گلک و برای حضرت یوسف اوانا حمو بحضرت یوسف را چونا کنعانی جبونا دفنا حضرت یعقوب. آم حضرت یوسف برای حضرت یعقوب عیس تی مگو حضرت یعقوب برای خو جیوی بون وفاتا عیس جی کتا وی وقتی دا دبی عیس و حضرت یعقوب هر دو اخسنا یک مزلی دا و دفن کرن. پشتی گو حضرت یعقوب دفن کرن تعزیه هفدو کرن برای حضرت یوسف تعزیه حضرت یوسف کرن. پشتی گو هفت روژا تعزیه خو قداند حضرت یوسف جبرای خورا گوت گو دیدی ورن ام وگرنا مصری برای وی بچکی ترسهان گو مانا تا ام عفو کربون حضرت یوسف جوارا گوت گو من عفو کرنا ازرار نادموا ازی مرحمت لیما ویدی حضرت یوسف و برای خوا پشتی وفاتا باو خوا جارك دي وگرهانا مصري. صلاة و سلام لسر تمام پیغمبر بن. صلاة و سلام لسر حضرت يعقوب حضرت يوسف حضرت إسحاق و حضرت إبراهيم بن. صلاة و سلام لسر پیغمبر داوي حضرت محمد مصطفى بن. خبردانا ما داوي حمد جرب عالم ربن.